Gmazovi predstavljaju jako veliku skupinu životinja, no malo koja vrsta se prilagodila životu u moru. Morski krokodili, iguane i zmije malobrojni su gmazovi koji nastanjuju morska prostranstva. No, samo morske kornjače su široko rasprostranjene u svijetu, pa tako i u Jadranskom moru. Morska kornjača započinje život u veoma teškim uvjetima. U prvim sekundama, čim izviri iz gnijezda, mora se boriti za svoj opstanak. Mnoge morske ptice i rakovi kornjači predstavljaju životnu opasnost. Vrebaju i čekaju pogodan trenutak da se nahrane ovom trenutno krhkom i bespomoćnom životinjom. Veoma mali broj braće i sestara doživi ulazak u more, no kornjačica koja preživi može se zahvaliti energičnim protezanjem i povlačenjem svojih malenih prednjih peraja. Uz spokoj i kratki predah, polako se potiskuje prema naprijed. U tom trenutku kretanje unatrag nije moguće, a ujedno je i suvišno. Sve što malena kornjača treba je kretati se naprijed i biti preuzeta morskim valovima. Jednom kada stigne u morsko prostranstvo, nastavlja energično plivati pomoću prednjih peraja, a stražnjima ponekad snažno zamahne kako bi pokušala pobjeći od opasnosti. Unatoč tome, lagano i nezgrapno tijelo malu morsku kornjaču čini nespretnom i često prepuštenom kretanju morskih struja i valova. Veća morska kornjača ima i veću kontrolu kretanja. Zbog velikog i čvrstog oklopa, svaki pokret nastaje od udova. U morskoj vodi graciozno se kreće zamahivanjem sada već velikim i mišićavim prednjim perajama koji daju dobar potisak prema naprijed, a stražnjima uspješno kormilari i bira željeni smjer kretanja. Pokreti morske kornjače nalikuju na podvodni led, stoga je ovu životinju uvijek užitak gledati pod površinom mora. Jednom kada dođe vrijeme za polaganje jaja, ženka morske kornjače uputi se prema pješčanoj plaži. Inače, život je lakši kada svu težinu kornjače podržava morska voda. No, kretanje po kopnu postaje nespretno i veoma naporno. Polaganje jaja traje dugo, no čim ženka osigura opstanak vrste, polako se vraća u more gdje svaki pokret postaje lakši.